A wna i ffwrdd gwneud ddatganiad am effaith y newid diweddar yn yr amserlenni tren ar orsafoedd llai. The December timetable change was the biggest change to services for over 3 decades. This has benefited some rail users, whilst other services have unfortunately been affected. Now, TfW has sought to introduce alternative measures where services have been affected and are reviewing further timetable amendment possibilities as part of the May timetable change. Mae hwn yn achos o gwestiwn yn cael ei ateb cyn I fi gael ei ofyn o ar lafar, ond mae yna faterion pwysig sydd yn dal angen ei trafod. Mi nath na nifer o etholwyr gysylltu efo fi yn dilyn newidiadau amserlenni'n siomedig fod gwasanaethau o'r safoedd llai Môn, Fali, Rhosneigr, Tŷ Croes, Bodorgan a Llanfairpwll wedi cael ei lleihau. Oes, mae eisiau gwasanaethau cyflym, ond mae angen gwasanaethu yn cymunedau ni hefyd. Dwi yn falch bod Trafnidiaeth Cymru wedi dod yn ôl ata I rwan ers I fi gyflwyno'r cynnig yma I ddeud bod yna newidiadau wedi cael ei wneud I amserlenni sydd yn bodloni nifer o'r cwynion gafodd ei wneud. Wedi deud hynny, mae yna sawl pryder o hyd ynglyn â argaeledd Trenau I orsafoedd llai ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac yn y blaen. Rwan mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyfadda wrtho fi na fo wnaethon ni ddim falle ymgynghori digon efo'r cymunedau wrth wneud y penderfyniadau. A dwi'n meddwl bod y pryderon eraill yma ynglyn â'r Trenau diwedd y dydd yn enghraifft arall o rhywbeth fydda wedi cael ei fflagio fyny pe bai ymgynghori iawn wedi cael ei wneud. Ydy'r gweinidog yn gytuno fi bod rhaid cael ymrwymiad I ymgynghori yn ofalus iawn efo cymunedau ynglyn â sut mae newidiadau arfaethedig yn mynd I effeithio arnyn nhw. Yes, I'd very much agree with the member, and the issue of proper consultation is something that I've raised with Transport for Wales as we approach the May timetable change. I think it's essential that stakeholder groups, that communities are informed well in advance of proposed changes so that they can have some input into whether those changes are beneficial or otherwise. There is a contractual obligation, of course, in place to ensure that no stations receive fewer services than was the case when the franchise was let, and that is something that must be upheld, and it's the reason why Transport for Wales have been working to examine alternative services up until May, when those services that were withdrawn from some of the smaller stations can be addressed.